Iyi ni Top Figure TV, twongeye kuguha ikaze mukunzi w'ibiganiro bya Top Figure TV. Rero nk'uko bisanzwe kuri mikoro ya Top Figure TV muri kumwe na com, twongera kubaha ikaze kurikirana ibiganiro bya Top Figure TV, mu gukanda subscribe kugira ngo uko ibiganiro byacu bigiye binyura kuri channel bigende bikugeraho byoroshe. Nk'uko rero bisanzwe uno munsi tugiye kuganira indwara isa n'iyaciye kuba muri ino minsi. Indwara isa n'iyateye ubwoba abantu batari bake, ni indwara y'amaso. Indwara by'ukuri iriko iragenda yigaragaza mu bice bitari bike by'igihugu. No munsi rero tugiye kuganira ku kuntu dushobora kwirinda iyo ndwara, cyane cyane tugiye kuvuga ukuntu indwara ushobora kuyandura n'uburyo ushobora kuyirinda. Rero by'ukuri iyo ndwara muri ino minsi isa n'iyabaye ikibazo ahantu haba hari abantu benshi, cyane mu bigo by'amashuri niho iyo ndwara iragenda yibasira. Rero nibyo rero ni indwara ifata umuntu amaso agatukura, amaso agasa umutuku, ni amaso akababara, amaso akakurya ku buryo mbese no kujya hanze usanga cyabaye ikibazo nk'izuba riri kwaka. Rero ni indwara ikomeye cyane. Rero mu kuyirinda, icyambere mu kwirinda iyo ndwara ni ukwirinda kujya hari abantu benshi. Kabiri no gukaraba amazi meza n'isabune. Ugira gatatu ni ukwirinda gusuhuzanya n'umuntu wamaze kwandura icyo cyorezo cy'amaso. Ubukurikiyeho ni ukwirinda kwambara umwenda wambawe n'uwamaze kwandura icyo cyorezo cy'amaso. Hanyuma ni ukwirinda kuryama mu gitanda cyangwa se mu buriri bwaryamwemo n'umuntu yamaze kwandura icyo cyorezo cy'amaso. Rero dukomeza gukaza ingamba zo kwirinda kino cyorezo. Rero nk'uko bisanzwe twamaze kubibabwira, tugusaba gukanda subscribe. Tugiye kubashakira ibimenyetso simusiga ushobora kumenyera kuri iyi ndwara, tubashakire n'ingaruka zishobora kuza inyuma y'umuntu yamaze kwandura iki cyorezo. Rero tugusaba gukomeza ukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Iyi yari introduction, tugiye kubashikiriza ibindi biganiro bijyanye n'uburwayi bw'ino ndwara. Rero tugusaba kuguma ku murongo wa Top Figure TV kugira ngo umenye n'andi makuru ajyanye na kino cyorezo cy'amaso, ajyanye n'ino ndwara y'amaso. Hari icyo RBC yabivuzeho, hari icyo abayobozi batandukanye bagiye bavuga kuri ino ndwara. Ni mu biganiro byacu bikurikira. Tugusaba gukanda subscribe kugira ngo udacikwa. Murakoze.